Lirnghing hi kan hlau tlang ni na langa a hlau om la tak reng boka chen khatin rig room thilaban ngal mai thei turin emergency kit te an siama chen khatin khum hnuaiemo dokan hnuaiemo biruk a him thu te an lo sei ve boka tun chuma kan ngai thlak ture ro hi chuan Lirnghing pumpel na kong thatak chunglamin aron hriat tira a ingaya California mi puite chan him na chu akova pathianin a ngat nin a in hria ti chuan Lirnghing pumpel nan mishing nun na som pathum ala ani October ni som pathum sangkat zakwa som sari pani khan Santa Cruz California a ruang char ania police ten an zirchian nuwa kumsom nga pangami kuddo in le lopo neilo kholaya riak thin Lawrence White ani ti an shathea amai a chene lea aluru akhibok alandan mai chuan thiremo thingtume moa vuaklum ani mela Santa Cruz police te chuan tol thattu mi sual chu chui chuangei tumin ma anan langala White chu kuddo mai ania hotu nei om hriat ani boxi lova chui chandan turber po hriat har an ti hle chutia White thattu zon chua na an tho mek lai chuan Cabrillo College zirlai nula kumsomni palimi Mary Guilfoyle chu October ni somni pali White ruang an chara tanga ni som pakhat na Santa Cruz aveng pakhat aptosa thia char anile tatlat mai ataksa chu kongpuya adar nei nuaya aril te chu achuak pur boka Santa Cruz le ache vela chuan serial killer anomti hairual ani talo chuta khovela tual thana rap thlak chanchin an soipianga an mai ngai to lo tur November ni sangkhat zakwa somsari pani khan athleng le ta Father Henry Tomei chu confession nei na pindan chung St. Mary's Catholic Church Los Angeles a rong takatha anile tatlat mai tun chum chu ko shana rong bol tu pakhatin tual thattu chu alo muman hlau maya a ngala amai ro chu avela duty police te chuan atira rukru mai mai matin an lo uk sak vak lova tual thattu ani ti anan hriat ve meu chuan alo pilbo manto ani investigator de chuan biak in chung po za zo lova father meu thaddu tu chu miswal satlia lo tak ani ti an hria ama atwal thi na rap thla case an lo chui mek tenen chuan in zomna anei an ringbok California state chung mi puite chu an ral trita hlea thani chung le ka tual tha na rap thlak tuar mi thi pathum te chu an han ngai tuangel poin in zomna an nei om an sha theilova chu wangin tu te mai po chu atuar tu an ni theiani ti in hriain an doi du hlom mai investigator te point chu misual nu chui na chu an thok char chara mason na ero aom hlei theilo November tha an mangzowa chanchin duam lo hriat tur aom lo pol tlak tha an chuang kaya California chunga ko hran mi puite chuan Christmas le kumthar roi te po hlim takin an the mup mupa kumthar chuan hun duam aron her chua pui ve don ta ngain an hlim hle amai ro chu January ni somni panga sangkhat zakwa somsari pathuma miswal chu achele tatlat mai tun chum chu ni khata mi panga athata California mi puite po an mangang thar le ta February ni ruka rol thar pali ruang Henry Cowell's Redwood State Park a char anilea thlanga chung lekin California kho chunga tual thi som pani anom ta der mai nisari nu February ni som pathuma Garkey Street Santa Cruz a sangamantu Fred Perez chu a in kotahnim asam failain misualin athina kapin amuna aborang ngala an chanoma mi ten misual chuan na motor number chu an lo chin chia man hlau maya ti chuan Santa Cruz police te chuan an manta chu tol thattunun rong chu Herbert Mullin ni in April ni somparet sangkat zakwa somli pasari khan Salinas California alo pianga apa hi indo pui pani na hun lai khan American sipaya trangin afa enkol na konga po akhong thak thak hle Mullin apo hi apa in akai shoi thaboka mi panau pang fel taknin zirna konga po aduai lo hlea San Lorenzo Valley High School a kalai phei chuan zirlai ten an zinga hlotling bertura an rin an thlan chua vengat kha ania
zirtir tu te poin an be sei sang le zirna lama abon rual hian thil danga po anamai lo hlea apatet ang ain American football athiam hlea baseball po ati theiviau din an soibok amai ro chu Paul som azo hlima car accident awangin achian thaber achana atuar na hlea chuta tang chuan mulina chu anun aloin thlak thleng ta hlok mai aril ru abuaya zirna lam reng angai sak thei talo achian pa pual chuan pindan kila mai cham ang reng deute asiama chu mai chu du tok lovin achian pa thi to chu a bemual mual thina a chung te an mang ang chan ta le chuta kumthum chung vel bial nu nget tak anei to lain MKH ani thu apuang chuaka tu main an oilova ma se amain ka MK a H ati miau chuan ti wak ngai na awm lo kum som pakwa anin bis azuchana chuta mai chuan du tok lovin ruilo chikhat LSD anti chu anti ve china angol lavei ta thuai mai a cho hui maya high school kalaya hlotling tura be seom berpol ni thin kha tho hlima tanga sor tur zong rengin a boita mi ke korte atanga sarep thlengin ruk du lo anei talo anveng pa ho point sarep kher in ruk sak hi chu anti ve ni achung te point an mang an pui ta hlea kumsom ni pakhat anin mental hospital ril rulama har satna tok te pual damdoina anda taringot maya doctor te chuan lo endika mulina din munchu athalo hle ni soin reitak en kolangai tur thu achung te na chuan an soya amai ro chu mulina chu ka ruk nuwa damdoina tang chuan atlan chuaka a buai ta tel mai achang le avun longa mezial anor hlum thul achang le catholic priest emote intia amai ro chu CM rank emo inti nen chuan anin ang lo deuh mai the mulina hian mak tak main mi te hriat ve theilo o a thin ni in ain soya mishing thi to te nen hian an ti le mol thina achang le ring tak takin awa pindan ruak te akik ngeka awm dan chu aram huai film tariau maya achung te le achian te la in ti wak ngai na an hre silo akha tokin damdoina an kalpui renga amai ro chu ama ber chuan doctor te damdoi cho te chu a e thapeilova damdoin kalnon angai chang te program chidang dewa te langai chang te chuan atlan bo zela duang thala en kol thei anilo kumsom ni pathum atlinin doctor pathum ngotin rilrulama boina anei thu an soyani kumsom ni panga anin chunglam shrilok na maktak dong nin ain sia California Lirnghing tur thu pathian in a hriatir nin ain soya chu Lirnghing chu anadon hlea California state chu apumin tuifin riat chunga ain sondon nin asia tin a birthday April ni sompere thi kumsang kha zakwa paruk San Francisco Lirnghing turu tak thlen ni champha kher alo ni le zelbok nen mulina chuan a pian ni te chu omzenei vekaruat lok nin angai tin shillok na adon rual hian atlan chuan a kong dong tela ain ngai ve tlat bok o in California Lirnghing chu mishing thisena in thoi na mangin apum pel thei thu a shilnin ain sia Vietnam War American sipai sang chuang thina in Lirnghing lakatangin California chu kumenga mazat chu alo hum him to angaya amai ro chu kum sang khat zakwa somsari anan chuan kai meu chuan indo thom are to sia chu Lirnghing laka California state him na chu akuta alo omta khwarel tlon na turatan mishing atha angai don ta nin ain sia akova pathianin angat nin a shevetlat tichuan October sangkhat zakwa somsari panile February sangkhat zakwa somsari pathum inkara chuan mi som pathum ngot athata police ten an man nuwa achet dan rap thlak tak chu investigator te ma apuang chhokta October ni som pathum sangkhat zakwa somsari pania kuddo hoita chu baseball bet mangin avoluma awok hlum ma hian ama volum tura ashiat tirna o ashianin mulena chuan ain soya Bible a thlipui le ro puin zona te chuan na long anuaya zona na chuan pui te na tuya pai thlatura angen angkhan hoita chuan Lirnghing lak California chan himnan ama volum turin aron hriatir nin mulena chuan asoi amitha pani na Mary Guilfoyle chu a o male anunga voi enge mozat avi thu asoya athi nuwa apum pui zai hongin aril apot chuaka
atak sa chu chan somin kongpui vela te chuan a pai dar bok October ni nia asual puan chuan a hun mang turin Saint Catholic Church a akala confession anei lai chuan le lamalo ngai thlak saktu Father Henry Tomei chu Lirnghing dan nan a in pumpek nia hriat na aneya ti chuan biak in chunga chuan a vitluma atlan bole ta hemi nuwa hian Mullin chu sipaya a in tlar ta dai maya hei hi Christmas le kum thar vuak veta are makna chan po kha alo ni chia Mullin chu physical le psychiatric test te apal tlang vek nuwa arui lo ti thin te man chua ania ti chuan sipaya chuan atling zo talova athin ur lea heta tang hian rui lo chu aban san ngal mak niin ain soya amai ro chu alung oi theingang lova high school kalaya marijuana petu athian pa Jim Jia nera chu asipai tlin lo chana puin tha atumta silai nge mozat alea a ina akalchila ina chuan Jima thian pa KT Francis te anlo om toa KT chuan Jima address alo pea ti chuan Mullin chu Jima te in thara chuan avakal wanga avathata anupui po alo omrem chang ve boka athat vele ngal maya tha satlia mai chuan alalung oi thei chuang lova an taksa chu achan som vek ani ti chuan Jima in hluya chuan alet lea Jima address petunu KT chu thushetua atang thei ti hriain aka phlum lea afa te pani Imon Francis kum kwale David Hughes kum li te chu athat zui le bok hei hi ni khata ruang panga ngot an char tum kha ani February ni ruka chelein parka rol thar pali te chu dan phal lo china an picnic niin Mullin chuan asoya park and call tu park ranger anga in chalin chung ho chu no bo atuma anni ho chuan enga ma an lo ngai lo wangin amuna an pali chuan aka phlum ngal vek niin investigator te hena chuan asoi atha nun ber sangaman tu Fred Perez hi atira chuan atlan pel thu asoya amai ro chu ama Perez chuan Lirnghing laka California mi puite an him thei nan a in pek thu aron hriat tir nia a hriat thu asoya chu thu pek chu zomin Perez chu aka phlum ta ni in a in soi investigator te nen an komna chuan Herbert Mullin chuan athil tia chuan in chirna anei lo thu soin ama wang liau in California chu Lirnghing laka an him thu in chuang takin asoya maktak main Mullin man ani tanga ni riatna February ni somni pakhat sangkhat zakwa somsari pathum khan Southern California lirna satakin anginga nunna chan enge mozat anomba ka bungrua US dollar million khat man huvel achia ani August ni sompakwa sangkhat zakwa somsari pathum khan Herbert Mullin chu damchung lungin tang tura achung thu rel ania voi som chuang adil na hnol sak ani nuwa kumsang ni somni pathum hian parolin a chuak thei don ani